solución eficaz a todos y cada uno, salimos caminando de Tapachula y nos vamos a... Y se va la mexicana también. Hay infiltrados. Entonces empezaron ya, estaban desesperados. Miren, no caigamos en provocaciones, les propongo que nos veamos mañana o hoy en el Parque Bicentenario, hagamos listados, a la hora que ustedes me digan, hagamos listados. Yo emito los amparos, yo les hago amparos, ustedes los interponen y sentamos en una mesa de diálogo que no sea aquí, porque ellos nos están mejorando la píldora y la PAR nada más, y sentamos con la observación de la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos a las 5 de la tarde hoy. 5 de la tarde hoy. Dale. Hoy. Citemos a la prensa, 5 de la tarde en el Parque Bicentenario. Llamen a todos los migrantes. Vamos a una convocatoria general. Dale. Ok, ça qui a passé dans Tapachula, dans l'immigration ici. Bien important de faire nous une petite image parce que c'est vraiment compliqué. On ne peut pas joindre les, on ne peut pas joindre comme si papier ici. Et nous connaissons tout ça qui a passé dans le bail là. Donc il faut nous faire un peu l'effort pour nous voir que ça ne peut pas joindre. Ça, son fonctionnaire qui a parlé, il dit dans 15 jours, si nous ne pouvons rien, on a fait une caravane migrant pour mener nous de tous côtés. Okay. 5 de la tarde en el Parque Bicentenario. Me acaban de poder caer a la cabeza. Se le van a poner todas las vacaciones. Vamos a despejarnos todos. ¿Para dónde tú vas? Con la caravana en 5 de la tarde, hoy. ¿Pero dónde que se queda esa plaza? Bicentenario, el Bicentenario. Ya. Si no hacen nada en 15 días, una caravana. Que tengo muchos cojones, por eso estoy aquí. No caigamos en provocaciones, no caigan en provocaciones. Vamos a identificar a los infiltrados. Luis García Villagrán. Luis Villagrán, miren en las redes sociales, muchachos. Ahí está en las redes sociales. 15 días nos vamos si no nos atienden, nos vamos caminando. Entonces lo resolvemos hoy, si hay que irse antes, nos vamos antes. Sí, porque hay niños que se nos están enfermando, no tenemos dónde dormir. Tenemos que amparar, tenemos que hacer cosas legales, porque joden mucho en la prensa, joden mucho que somos invasores, etcétera, etcétera. Se tiene que hacer un derecho de petición ante ellos para que tenga validez el amparo, porque ellos nos deben atender. Yo me apego a la ley, al reglamento y a los lineamientos de migración vigentes. A eso me apego yo. Y ellos son los que no están cumpliendo la ley. Ellos. Y vamos a ir de la mano de Dios. Hoy nos vemos a las 5 de la tarde en el Parque Bicentenario. Ok, c'est comme ça va y dans Tapachula, Chiapas. Côté nous rencontrer tout migrants là dans l'immigration, côté pas gagner café. Donc si nous ne pas voir image mais c'est même maintenant. Et bon, en tout cas, c'est ça. Et on a regardé pour nous qui sont café puis devant comment on caractérise tête nous dans ça parce que c'est vraiment difficile ici là. Côté comme si immigration pas bail service pour faire une journée dans l'île dans soleil et puis pas gagner capacité pas aucun papier donc c'est comme ça. Et chaque côté là chaque groupe a fait une réunion par à part pour expliquer des bagages comme si pour
Comprendre? C'est l'autre monde qui a goumé, ils veulent bloquer l'arrière et je ne sais pas qui ça veut faire définitivement, mais bah, ils ont vraiment et un petit gens. En gros, c'est ça.